kumsang ni somni le pathum February ni sompani ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kanbuk le thawa chau ral thuam manga inemna borok velte kan sai main Turkey le Northwestern Syria lirhing rap thak tak chungchang kha update kan han nei lokanga voin chunudar khat arik madeu khan Al Jazeera in live update an nei dan chuan Turkey ramchunga lirhinga wanga nunna chan omto jongjong hi mi singni sangli zaruk somle pasari antling towa Northwestern Syria lama po lirhinga wanga nunna chan omto jongjong hian sangli janga hapel chhota bok ane tichuan Turkey le Syria ramchunga helirhinga wanga nunna chan omto jongjong hian mi sing thum an kai chhohnai ta hlea chanchin thar kan lak khom hun voin chanhudar khatvela khan chuan mi singni sangkwa za somle pasari nunna anchanto ane Turkey le Syria ramchunga chanchuan na thoktu mai pa ka khovel ram franga chanchuan na thoka Turkey le Syria kalhote hian chanchuan na hi chaktakin han kalpuya thilmak tak athleng boka lirngina tranga darkar zale somli pakwa zat aral nuwa voin chun dar som panile minute somnga vela khan Turkey mi kumsam thumle panga vela upa chu lirngin building lian tak mai asoi chim hnuai tangin dam takin han la chuak leta hetiang thil hi thil thleng khat tak mai ania lirngin ina soi chim hnuai a hian darkar za somli le pakwa zat mai damin alola oma chu chuan lirnginga wanga chiat tok te chan chuan na thoktu teril ruwa beisaina sang tak atu bokani tin han report ane India tranga rescue team kalte point hospital lian tak mai buat sain lirnginga wanga liam turte enkol na mun an siameka heta hian mi za somriat chuang sat mai chu enkol ani mek bok ane ole tuna chuan Middle East lam boruak hi in thir vele thungila Middle East ramthan khatte hian boruak trangle satak mai anei chomek zela media thren khatte chuan Israel hian Iran hi arun thut mayangam tin soi hona hun discussion te an honga hetiang boruak vel hi ani mek lain Palestine hole Israel in kara in ramna tak awm thailowa buaina achuak le thina heng tharum thoa inti buaina wang hian nunna chan po anom belmek zel ane The Times of Israel chuan voin lama report anpek danin Palestine hole Israel in kara Israel sarkar chuan buaina achua fau thina wangin sarkar tenin sarkar how to loktele security lama how to sangzual tanen meeting anei fau thina voin Sunday apo hian hetiang meeting hi chanchin kanbuat sailai hian anei meka he meeting a hian Gaza Strip atranga nimin inrinia Israel ramchunga Palestine hoten rocket anron kalu chungchang hi chanlet dantur an ngai tuange in anrin thu report ania nizan inrinizan zanrei lampang towa khan Southern Israela kibbutz town le achevela siren chu nasatak main ti rik ania Palestine hote hian Israel nena in hengreng Gaza Strip anop chung area trangin East Jerusalem lam hoin rocket anron kablut le tranta Israeli military ten thuchua ansiam dan chuan Palestine hoten rocket anron kalu hi Israeli air defense system thatak mai Iron Dome air defense system mangin hanlo kap thani ti anpung zara Palestine hoten nizana Israel lam hoya rocket anron kalu hi Iron Dome mangin kap thamasela Israeli professor Yevnif Rosnai chuan Palestine hote hian kan laka poisoi hi top chin annai don lowa dutok chin annai don lo boka min beina laka tranga inven ringot hi Israel tan hian thilti chi ani tolowa Palestine firfiak pol Hamas hotele Hezbollah hote hian kanram tana chiat na thlentir tur hian engtiklai point in paisa rangin anoma chuwang chuan kan sipai ta hian chanlet na anathayang berakan pek atul toni tin The Times of Israel nena hian ashrila Israel sarkar point hethil changchung le kara chiatna rap thak tak mai amhaloka Palestine hoten anlo thantir to wangin ngai thatakin anom vengveng lawani ti chu ashriat thaya Palestine hoten Gaza Strip atranga Israel rocket manga anka hun hi India taima chuan nizan darsom pakhat le minute somthum pariat vel kha ania Israel inven himna kul bangti hiala ansoi thin Iron Dome te ka chu ani nuchi a hian puak thai thil rina satak mai chu van boruaka hriat ani zuya Gaza Strip atranga rocket anron ka chu hi Iron Dome te hian ankap thani ti hei hian anem hetani
Gaza Strip atanga nai tak mai Israel ramchung an tui pui kam vela hian February ni khata khan Palestine ho te hian chiat na anron thlen to boka Israeli prison service te chuan report an pek danin tanin atang te an tlang chuawang khan khang mi te khan helpol chi hrang hrang Palestine mi te chu hui khomin Israel poi khoina turengot hi an zon ber anita khathil thleng khan in baina lian thamlo tak tak air chuaka mase lotling takin rocket ta hi Israel ram chunga puak ta sela chuan Israeli mi puitam tak zinga liam tuaremo nunna chane mo hi anom trau don ani tin an soibok discussion anaina hian Israeli professor Trent khatta chuan an soidanin nikum kumsang hi somhile panhi chung khan Israel mi poi soilo civil mi somthumle pakhatin Palestine firfiak polten Israel ram chunga rocket anron kalule West Bank le ache vela buaina an siama wang hian nunna an lo chan towa tichuan Israel le Palestine in karbo rock hi ani telin ache tiel tiela kumsang hi somni le pathum aloin herchuaka kumbula tranga voin thang hian Israeli civilian poi soilo nunna chan om to zongjong hi somle pathum hantling towa hei hian an tirchu kumkalta ai khan kumina hian Palestine hole Israel inkara hian tharum thoa in beinale chetna hi athleng jingti an tira indona lian jok nisom pakhat indona aya indona rap thak jok kha achuak lawangti hi soithei anilowa Israel sarkar te hian heng civilian poi soilo achan lewang mumal tak omlowa nunna chanta te hi janatlem tala lantirin Palestine holaka hian beipui thakna lian jok akal pui atulani antibok The Times of Israel hian voin lama report anpek chunjam dan chuan Israel hian kumsang ni somni le pathum kumin chung hian helpol panni te baina atok towa chungmi ta chu Hamas firfiak poltele Hezbollah firfiak polte annia heng helpol panni ten an baina wang hian Israel mi civil mi poi soilo nunna chan anom nual to ni tin an soibok tichuan le Israel lam hoya Gaza Strip atranga ni jana rocket Palestine hoten rocket anron kaluta ka wang hian Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir chuan television kaltlangin thucha asoi ngala ka cabinet minister puijongjong te point hei hi minthop turin kasom chewa tuna hian demand lian tak mai pakhat kanaya Israel mi puite anhim thaina tur hian East Jerusalem pumpui huapin large scale military operation kalpui turin ruammanna kasian mani atia mase hei hi thumaya asiam ani wangin Israel sarkar khroitu abik takin Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan tuna chuan officiala hei hi pomna ala omlova engtiangin nge kan kalpui don ti chu Sunday meeting a hian soi ho ani donani ati Israel Security Minister Itamar Ben-Gvir hian mizota chuan bus tan tia kan soi thin Jerusalem khopuya bus stop na muna kar tidingin bom anti puaka heta hian nunna chan anom nuala Palestine firfiak polte kar bom manga hetianga anron chetawang hian Israeli mipano pang kumruk chawa upale auna upa kumriata upa ta chuan nunna anchana kumsamni mi tlangwal thalai takin nunna achan bok ane hebaka hian bus stop na muna kar bom anti puawang hian Israeli civilian poi soilo mi panga ta chuan na takin hliam antur bokani tin Channel 12 chuan han report bok tichuan hetianga East Jerusalem le ache vela te Gaza Strip atranga rocket manga beina anto wangte hian Israel security chu high level ti san atulani tin Israeli National Security Minister Ben-Gvir hian asoya kanram chunga hian heng firfiak polte hian chetna hun turin chance thatak tak annai thina chung an chet lena turle mipuite an himjokna turte poi khoina alo thlen le thaina tur kan dan chana ani ngai beisain large scale military operation East Jerusalem hian nei turin demand kasiamani atibok mase Israel ram in kai hroina dana hian kan soita kangkhan minister pakhatin beipui thakna lian tham taka kalpui hi thutlukna asiam thai anilowa cabinet minister tele abik takin prime ministerin apampui ngai angai bokawangin voina Israeli security chungchang ngai tua thukhom cabinet minister roltale Israel security lama thoktu hautulu tak tak te thukhom hian ngai tuna thui tak sengin thutluk na ansiam ngai arinom bok
tichuan Israel hian Iran arundon nge rundon lo tia khovelin ngaidan an soimek lain Palestine firfiak polte beng daina turin East Jerusalem le achevela major operation kalpui turin rotna awmle tamekania engang thutluk nange han siamang ti chu longhak le phot mai teang hetianga Middle East lama borok thalo takmai ain mun chhomek lai hian Asia Pacific region chunga buaina awm chhomek zela US le China inkara inbiak ramna lamain sipai thachakna manga innek ton na thlengmai thai turin borok athalo chhomek zela Al Jazeera chuan voin February ni somle panhnia report anpek dan chuan kar khatvel chau kalta February ni lia khan US F-22 fighter ta chuan President Joe Biden na phalna le Pentagon in thutluk na an siamangin Chinese surveillance balloon chu anlo kap thatowa South Carolina vaukama kap thain hen ka thak ke them hi lakhomin asul nu te anjir chiang meka Canada van boruak kaltlangin US ram chunga hian aron lut ngai ni ti finfia ani boka tichuan voin lama hian thil thleng thar haum le ta US le athenom Canada North American neighbors tia an soita chuan harsatna antoka van boruaka Chinese enthak na thoktu balloon tang mu ani le ta he balloon hi tunkar kalta ninga ni trangkhan US van boruak lamjir chiang tu ta chuan anlo mutoa Chinese chuan Canada le US leilunga te enthak na thok turin anron tirlut leta an ngai bok ane hemi chungchanga hian Canadian Prime Minister Justin Trudeau chuan amma saberatan thuchua asiama Canada rambung than chung yakon territoria van boruaka te heng spy balloon hi aron thoka Canadian force ta chu kap thaturin thupek apeta amma Canada van boruak le Montana chungzon vela ron thok Chinese balloon ai khan atezok taya apian po hi mumma sela atung soljong in haumboka US le Canada surveillance system ten olsam taka anlo mu thailo turin amma aya te takte siam kha ania amma Chinese balloon anlo ka thak to khachu bas pathum tiat vel satalian ania mase tuntruma balloon anron tholu tir le hichu kar pakhat tiavel niin an soibok Canadian Defense Minister Anita Anand chuan he Chinese balloon ninge ya kan khriat hi van boruak fit singli vel zata sanga athoka Canada sarkar chuan engthil chiange aron tia engnange athober ti hi kanfin fia mai thailawani tin news conference anaina asoi chuak bok ane Chinese air balloon ninge ya an khriat hi Pentagon chuan thuchu an siam danin North American Aerospace Defense Command Norat tachuan amma saberatan Alaska thirkar chungzona anlo mutoa hei hi Canada in alo mu nu atuk zirtop zanvela khan ania US fighter jet tachu Alaska Joint Base atana annei Elmendorf Richardson atrangin anthok chok ngala Canadian Air Force tachuan CF-18 le CP-140 aircraft mangtein anron joint venghala tichuan he balloon high altitude aircraft tia ansoi mai hi US Air Force le Canadian Air Force tachuan joint operation nein kathak tumin an heljuita ane Pentagon thupuang tu Brigadier General Patrick Ryder chuan he joint operation kan nei na hian Canadian territory chunga US F-22 Raptor chuan phain akap zuita Chinese high altitude aircraft hi AIM-9X missile mangin kathak ani tin apuang zarbok Pentagon in joint base satranga operation nei tura thupek achuma hian US President Joe Biden chuan Pentagon nena hian anram himna tura mala turin atulanga cha turin thupek alo petowa US President Joe Biden le Canadian President Justin Trudeau ta hian phone call mangin in biak na anlo nei to boka tichuan he operation a hian thok dun tura thutluk na ansiam zo vele Canadian Air Force le US Air Force tachuan joint operation nein an zui tanghal ani Chinese high altitude aircraft balloon ka thak ani nuwa hian White House satranga thuchua ansiam dan chuan he balloon an ka thak hi athem te po mai lowin chui chua vek ani dona ake them mu thai zong zong te lakhom kim vek ani huna uluk takin mithiam bik ten siam thalein engtiang taka na thok thainge ni tile kan military ten base satana an man mun poimo takmai Alaska thirkar le achevela hian engthil tenge ati ti hi hriat chhuavek kantum donani antibok
US le China in carbo ruak te Western ram sang te le China in carbo ruak in chiat lam apan chomek lai hian Russia le Ukraine in dona point hu hang anga chotil tiala Russian missionary Wagner group leader Prigozhin hi media te ma interview na in ading khat khop maya mase Russian Wagner group boss Yevgeny Prigozhin hian Voin Khan media te ma interview anai vetatlat maya heta hian thutam tak asoi chuaka chungzinga chuan Russia hian kum khat chungin Eastern Ukraine amison jongjong te hi ati hlotling thaidon lawa Ukraine khochak lampang lavek tur hian kum ni chungtal amamo don ani ati mase chu thil chu lo thleng tur point Moscow hian ralthum hlom jok aman ngei atul don boka Eastern Ukraine Kremlin in thil tum anai jongjong te hi kanti hlotling vek don ani chuan kum khat le achan vemo kumni ai rei jok po angai mai thaya chutiang in dona rei jok ma chon tur chuan Russia hi ain buat sai atulani ati Russian President Vladimir Putin an voikhat ma ala soi chuangai lo chu Russian missionaries Wagner group hotupa hian asoi chuak boka Eastern Ukraine Dnipro River luilian tak mai ralelam jongjong chu Russia hian aram chunga rinlu vek atum dona chu Ukraine Vladimir Putin a golden ber ania Dnipro luipui ralelam jongjong te la fai veka Moscow thunun na hnuaya da fai vek tur chuan kumthum tal amamo karingani ati President Vladimir Putin chuan nikum kumsang hi somni panni February ni somni le palia ki faruna trangkhan result duam lo le lo chamna chejat jat mai kan lo hutoa tuna po hian Russian troops ta chuan Eastern Ukraine vel Walbeta lavek tur hian marlam le chimlam pangatrangin nasatakin annormeka Russian sipai advance lut te hi sami khopuite Poltava khopuite le Zaporizhia khopuite anram chunga rinluta apum hluma uncontrol na hnuaya da thei anin beise ani atia mase Wagner group ta mai baka hian Russian troops jongjong ta chuan Eastern Ukraine hian har satna lian tak mai kantoka chu fierce fighting anti in beina rapthak tak mai chu atheng meka Ukrainian khopui lian tak mai Bakhmut khopui latura beipui thak na kankalpui meka hian hlotlin na ro pui tak mumai theitura kanin ngaya mase har satna kanto tak chu Ukraine Resistance Force andram venghim tura volunteer sipaya in petele Ukrainian Armed Force tam tak te chu training thatak nain indona muala chet dan anthiam hlea kan sipai ta chuan chung sipai training thatak tak nei laka chuan har satna antok meka Bakhmut khopui hi kan la thayang nge la thailawang ti hi tun thleng chuan soimai a har sa hleni ati Russian Wagner group leader Prigozhin hian a soijal dan chuan operation hi lotling takin Ukraine ram chunga hian Kremlin hian kalpui tlang atum don ani chuan kan mamo lian tak pakhatero chu Bakhmut khopui lak hi ania mase Ukraine ram venghim tur sipai te hi amaka tam anron pung chhojela hei hi thil mak takania Ukraine hian sipaya in lak luina dan engma kenko anei lowa mase training thachung chuang tak mai nei ti hriat rang sipai tam tak mai frontline Ukraine hian ni tinin aron da bel zela chung sipai thatak tak mai te indona muala an chet ol sam dan le chet dan an thiam dan chu grinder manga sachan som hi aol samang bokin hengmi te hi ol sam takin battleground a hian an che thayani ati Bakhmut khopuya tranga nai tak mai Soledar town chu Thamasa Khan Wagner group ta chuan kan control na hnuaya ta in kan la fel towa Bakhmut khopuya tranga nai tak ania mase thakhat chuang zat mai Bakhmut khopuila tur hian baipui thak na kan kalpui towa mase kan sir lelam marlam le chimlam atang tein Ukrainian defender ta chuan na tak mai minron baya chungte wang chuan Russian sipai tele abik takin Wagner group ta po hian malam pana kepen hi harsa kanti tan ta hleni atibok heti rual hian Bakhmut khopui hi ki city Eastern Ukraine pumpui kan control nan hnuaya da tur chuan khopui poimo tak ania anhai po kan hnai to hle boka Bakhmut khopui hian kalpona kongpui khan poimo tam tak anei lem lowa khovel khirna tang chuan olsam taka holbe mai thai turangai ania mase Ukrainian troops training thatak tak neite anlawam trau maya he khopui lian tak mai hual beta leilama indona thataka chatur chuanin thil har satak ania he khopui hi
khomwala in dona tranga latur chuan thil thailo tluk ania impossible ani ati Al Jazeera chuan report unpack danin heng Wagner group hote hi Bakhmut khopuya tranga nai taka hian anom ngeya he khopuya tranga kilometer nemo kilometer thumvel hla anom meka mase he khopuin chua frontline a in dona hi thakhat chuang kalpuya ni towa Bakhmut khopui hi western ramsang sang ta chuan anron kalpo thaya ral thuam ronthon luna tanpo mun tangkai tak ani boka Ukrainian military analyst thren khatten ansaidan chuan supply tam takpo Bakhmut khopui kaltlang hian western ramsang sang ta hena tang hian andong thina ni tin ansoi bok ani ti chuan tuna hian Bakhmut khopui in chu hian Russian sipai tele Ukrainian armed force ta hi anin beina salhleya van boru ka tranga beina po aturu hle boka strategic point Bakhmut khopui poimo takmai hi bomsur noya tuna chuan haumeka rampani sipai te indona rap thak takkara tlain ral khata tranga anin saiton na le bom manga anin beina te lodong song tu khopui lian tak ania luatlak ani tolo mai thayani tin an report bok ole khati jong kha tunrumata na chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu la subscribe lo jong jong te khan kan channel milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan loinen kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau don nia